Жігіттер, ассалаумалейкум. Бұл бүгін 23 январь. Жалават ат базары. Бұнға сен тартып ойларды. Баштадық мұ өспірімдерден. Шепім үшін басы айтып қоңым. 43 мың кам var. Қаншаға келдеріне қойдық? Urgaçı. Urgaçı. 38 sırada. 38 sırada өрбе қойдық. 43 кем барды отағыз, а? О. Ап, содаңызды берсін. 40 мың берсе беріп өтілік. Urgaçı. Так, ондай, шындай, ең қап шықпап өспірімдер әкабылары. Yerдeki taydan kişine uşağlar hazır. Ең кішіне кейішілері. Onlar 30'dan eko kam var. 30'дан кем бар. Urgaçı бұлар? Еркектері? Бұлар? 28'dan kam var. Бұлар 28'den еркектер бар, а? Жайлау қол өтті бұлар, а? 28'den ең кішіне келеді. Нарықлары же шоңырақтары? Çoğun 40 belki 35'te. Ең чекедегі 40 белгі 35'те мұна. Ошондан олар қанша айлық қуат әке? 3-і, 2-і? 4 айлық қолындар, а? Сондай олған. 28'ден дағы сұрайсыңар. Дағы чөзімді 28'де өлі тұр олбай. Садырақ кем дағы бар. Дағы аралай өреліш. Алынған сатылған рәліне рағын қармайлыш. 51 мың бетін ерді мұ. Енді шу қол қармай тұратын ерді. 51 мың. Байтал. Еркек екен. Байтал емес кем бұл. Құнан екен да шындай. 51 мың сом сұнышты отағыз. Азырақ қоша ұстап тұрады. Науышып тұрған. 41 мың 700 болды. Ошында кәлдатай болып қалады бұл. Кәлдатай 41 мың еркек. 700 болды. Кейіннесі тұты олып яқтамда. Кеветесін көрілім. Өспірімдер тарт дегендер көп болды. Өспірімдерді жайлауға шығарады лек дегендер. Ноқтан сал отағыз. Ава бұны қанша қалды қава? 49 kaldı. 49 қалды ава мұны. 49 мың соңғы. Urgaçı bu baba. Az байланышмен зайын болып отағыз. 49 kaldı. Мына Urgaçı. Бұлар қарас. Жазға құнан. Бүгін аттардағы аз келттір. Қар жағанына байланышты. Толу жерлерде. Қар көп жап. Машиналар келе албай қалдыр да көп. Көзге көрініктерін тартар етсіз. Шеп бұл қанша екен бұл? Сода олда ол жақта. Бүт тақ көріп қойшы. Шашы қанша екен? 3 асый. Өнелері күшті екен, ә? 3 асый дейтін. Бұяқтарын көрілі. Сорының көрілі. Нара бұрып қоғын екен, ары? Сорының көрілі. Мұш екен. Қанша да отады әке? Қанша да деп көме. 150 сұрады, 150 сұрады. 150 мың ге сұрады екен да бұны? Қошасыңар дейдіңға. Аңға олбай қалады дейді. Так, дағы қайсы бар екен дағы. Мияқтан мұ? Шейім, салам алейкум. Шыны арер басырып қоңыз жүр. Десең аралап кетіп қалды шынын ары. Нерде үр? Өте көзге көрінікті үшкі ол тұрады қазір мұ. Кеветені көрілі. Шейім, так-так қоң, так-так. Шулат қызы суды олдап қазір қаз. Ең көріктісі. Қашы қанша керек абым? Жаңасы. 150 мың сом берді. Шақам. 150 мың сом. Тұрғанын қара қаламын. Сода олдап яқ қазір. Так, көріп байқайыз. Так, күшті бар екен бұяқта. Шындай олған. Күшті. 110-ға берем дейді.
Ha, bermedin deydi. 112 eкен даже beriptir. Kıştığa berilötür. Kança veririz bunu? Tak. 120 üstü soyluğun olacak. Başkan turpatın görülümlü. Narıyor başkan görülümlü. Telefon 73 menen 47 15 50 ha? Nelerine tamay? Бардығына талмай. Бары тамай, ha? Гарантия. Ат қайда болады? Ат базарғанда болады. Базар қорғанда мына. Номер тағы бір қайталап қойыңыз. 73 менен. 73 менен 47 47 15 50. 15 50 мына. 112-ге сатылбады. Азырақ қойса берер жына. Сорының көрілі. Нарақ бастырып қойыңыз. Бақалашқа таштады дағы. Düştü bakalaşka жерге. Şu Atalavuz degендер. Ошо ар жакта соода катты болот бул жерде. Соода катты болот. Чекере калтыр болгон. Нерде озо катты аттар бар да анча баш бербей турган. Этият болуп туруш керек берди. Kaçkanға таяр туруш керек берди. Уруп кетти окшойт бирөө. Şu жерде сода өтө кызуу болду şu жерде. Не болду экен, канча болду экен ака? Bilmiyorum kaça oldu. Kıynalasın. Nereye tayır? Bütbastırıcı kol koyuyor gönder. Kıynalasın. Toplu kaçın. İyiyim olup kaladı. Nereye kadar? Bütbastırıcı. Agay, rastın mı da koy? Bunlara vermedim. Mınanda kıldım. Hayır. Ama yel aytı utat ver şunu. Hayır. Nereye? Aksan alıp hayır. Yok. Gene işte be. Bunu kaça aldı be. Азыр бияка билебиз кайсыңга. Ya ne kadar? Ya. Yaptım. Akşamdan alıp verim at satılgan. Veresin mi? Ya ne kadar? Aytkanından koyasın koymaz. Cem yerde sözüm. Ne kadar? Aytkanından. 65 lira. Ver. Hayır. 5 olsa sat. Ya ben sen tatlıyım. Ben satarsın. Ya bir toğutun pulunu beni tatıyım. Hayır. 170 bin dolar eкен. 170 bin dolar eкен дағы 165 binге çıkıptır bağırsa. Elleri görmezler, vurup eldi. Hayır. 165 bin değil. 170 gram değil. Kança oldu şundu? 165'e verdi bakırı. Sen koştu bu. Koşkonca oşonga berdi. 165. Az kaç saat eкен ошо? No, солдат келгендеги адам да. Жанындагы ба? Mingen bana. Ha mingen. Мына шулат экен да мына. Нарбер арлап көрөт алып мына 165 миң болгон. Жашы канча экен анын? 3 asıl. 3 асы. Aldım ben. Өтө күчтүү болот экен. Өтө күчтүү болот экен дейт. Кирген чыккандары дейт, укмуш дейт. Өтө куш дейт. Талаш болуп отуруп. Yaşım ne gene? 3 asıl.
Öte katlı görüyoruz ekan topla. Başına tatman at. En küçüğüsü. 1.70 çıksa gerek boyu. 1.70 gengiri çıkarttı. Tabii aşığı menden olsa gerek. 173 binge satıldı. Satıldı 173 binge azarlı. Жаңы soda bitti. Жаңасы değil. Sen aldın oğlum. Bu paroda qanday paroda bu? Özüzgülü mi o? Boş Arapların adına okşap turadi bu. Gülük ekan biroq ha. Öte gülük ekan. Kirib chiqqanlarini ko'radiz. Bu Jatapdaga o'xshaydi. 5-5 ga kirib yurgan bu la. 5-5 ni atganda men bayqatyaptım. Jatyapti. Taşı qanchalar bunun? Жаңасы. Жаңасы. Gövdesini qaraqla, sorun qaraqla. Turgan turpatını bir görülür mü? Tıyının kaçıda otasın tıyın? 150 kim var mı dağı? Oo buna. Bağlarını gördüğün mı? 150 bin ele. Kemi dağı var dağı kemde. Telefonda aytıyordu. 552 552 100 100 302. 302. At qayerden görüyoruz hem? Barpudan. Barpudan görüyoruz ha? Narı bir dağı bir görsat koymayın mı bayağı priyomlardan ha? Yok ya. Su iç gerek bundağı. Su iç gerek mi? Biraz su tutan aşırı gerek mi? Nazırkı. 173 bin bolgan at. Boyun qaraqlı en büyük at şu oldu at. 170'in üstünde olsa gerek. Tak daha kaysın mı? Onda geldik mi onda? Öşeyim tak koymayalım 1 minutка. Bu turgan turpatın qaraqla bunun. Atın jaşı qanchalar aka? 2 асы olub qaldı. Bu paroda qayerdeki bu? Kamışbaşı'nın atı, parodası. Özünün atlardan ha? Özünün atlardan okşaytın ol. Butlarda qaraqla жоğunluğunu, özün qaraqla жоğunluğunu. Qancha? 200 lira oldu da. Siz emesiz. Narı asırıp qoğuşuz görelim. 200 kem var da oldu ekan. Görüyorsunuz bu mu? Тяжеловозға okşaydı bu. Kevitesini qaraqla bu. Paroda тяжеловозға okşaydı ekan. Bunu qaraqla. Turgan. Bu çatkan sodadan ha. Östürüm. Allah'ın çekerek çıkıp dur ha. Ha malades. Vurdum yakıl verem. Tak. Nereden dağı? Bu yaşıraklarından kurçurağın bayqaylıçar. Ondan görüyorsunuz bu. Qaytaganlar aldın götürüp giredi. $120 dodarsın. 120 bin dolar. Yaş. Yaşı kaçalı? 2 ası olub qaldı. 120 bin. $120 kem orada otarsın. Telefonda aytıyorlar, dostum aytmayla qo'yuz bu. Aytib qo'yinglar. 0557 08 98 88. Hatta yerden görüyoruz. Cide. Tuzak rayonu Cide elinden görüyoruz. Buna jigitler. Daha qaysı var ekan dağı? Jigitler qo'y bozorda bir aralab qo'yli. Bazar tarqab keterekte. At bazarda shunday жаңылыктар. Aniqlamay qo'ying, like.